abere otherwise Kamodekezia niakugeithia ndageithika ndageithika ari oho riu kiroko ri okay irari irotuko ndiamenya ne hitire kwira mutumire ka message iradumira message where ndiri ni kwaronia namba yake zia hitio iramira ingia online ingia WhatsApp aramutumira screenshot yake aramutumira screenshot siakwa conversation yakwa na wakaridi as na mundu ucio aramutumira arutire conversation yanyu na wakaridi ku riu uguo ni gwitaramenya okay ni wakaridi ri ni twari ndugu wakaridi ukoragwo inoro ni ndimuwe ni twari ndugu niguo na andu me ndugu ri ni matumanagira tu emoji na tofisa oguo mahoreire rimwe rimwe ni mwikora ni mwarekordaga tu moments to moments muririkanaga in future mwonete ta mwina future kumbe ni unugu gwiciria ni kimundu kiu kai uratumirwo screenshot gwiciria ni wakaridi ucio aratumire Kezia video cito na tofisa twito aramuikiria inbox ya WhatsApp ni ngomete utuko twihane munire dok uguo mundu egaruraga ri ndakora Kezia ndorete ndakenda cio tuko no kurira ararira Kezia no kurira ararira Kezia agucia safe kegoni ojire riu ri agikorwo ni ati aramanisa Kezia na grab esa isi neigirigana rimwe Kezia na grab esa isi na Anita akunengera ajira wiciria uria urenda na girigana na akira ndukire wa ucio gutumire ringi nigetha utumirwo ngiringi igana cia gwiciria uria urenda wakaridi Kezia ajira atiriri wiciria uria ukwenda tani advice atiriri na ni wakuneo ngirigana rimwe tajia atiriri kiro twihane munire Kezia aradehagira breakfast in bed tukaria breakfast tugacoka tukaria breakfast in bed ruri rida mudeithie ta my spiritual brothers nego brother weke brothers hareni wakaridi ujiri atiriri what can I do what is the message tiga hebesa ndogiturihe tuku advice abai mun advice mundu ari hawa rutete wira tiga thariwa ni sita ciare hau hebu tandika hapo na kutandika ri aigwa ne guciga nona niwe mutige dire mutige odadigwo na kore datigwo na diga no kai kioneka na ihenya ndikwithire ni renda wenda ndigwo kana ndweke mutiga iri Kezia akoreraga akiugaga atia it is well utire gutikorio nite kuririte ngoriri akirikia ngoriri ake wind up kiriro akunebia anegera ngirigana akwira atia wiciria uria urenda riu urona atia ni ndiui no uratumire Kezia message tondu ariri nike twambiriria hau no uratumire Kezia Shesheni hakuhe nawe.